luar Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Tnad Cooperation jong sarkar jilla harangkat gajing isnok tilang Badka Meghalaya Cooperative Apex Bank Limited Shillong Badka Meghalaya Basin Management Agency kilapan long ya gajing yalang hapon Nongstoiñ kum kadak gajing Rakhe ya ka 72nd All India Cooperative Week celebration halor kapang. Cooperatives as vehicles for Atmanirbhar Bharat. Hagajing yalang gabalalong hadorbar hall kasinong Mauklam Nong Pendeng West Khasi Hills District. Lasakhi lang daw menteri ke sarkar jelau ba Methodius Dekhar ubalalong kumukongsan. Harangkat gajing yalang lang registrar ke Cooperative Society Meghalaya Shillong Richard Yantan additional deputy commissioner ke West Khasi Hills District. Uba CP Maukon bat kiwe. Hagani kasngi gidon ru bonteli gidukan baladi ya ki jhor ki so bat ki mar ki mata ya ki balashna hi da ki khot jong ki society bapher na kaleng ki district jong jilla maka aim and objective jong central government but jong state government higo golong da mutla ka ni ka kanti bangira ke halo ka ni ka thiem ko ki ong Atmanihar Bharat kamu self-reliant India lani ka di India ka pala panian hala ki jong ki kijan de bagi ong ka di India ka pala panian hala ki jong ki kijan maso bi ya sedang le se namek halaya hi ba ka di bana panian hala ki jong ki kijan kada ka de ka motif bata ka di ka thiem jong ka ni ka week ka bani celebrate bata but listing ala ong lu ba listing na po West Khasi Hills ni kwa e bata ka jing sedang ba kumro panindian hala ki jong ki kijan da ka bagi bendan kam di talent di paper ka bagi don hagini ka chakar ka jong aso tu kun kinong social na po West Khasi Hills e ka bagi don ka de talent ki bagi don pat ka jinglong ka jong ni la ha ni bagi de ban tristom pun nak ten jong ni de kinong ni la em ya ka jing ka de system ka ba de compare ki ki district haru ka ki sini ro de ka district West Khasi Hills ka de ka ba la khamrem ta ndai ka telo ko wele district pada khamsa del India ka pun ki banta ikum kinong social nam jo ka district nima ishikul jinge ndai ten tegi jinge idon tekete idon tekjitnu bangin nang la bangin kyu shakma bangin nang la bangin kyu shakran ya ka district ka juni bat ki no social nam jo ka district nalu ka ki bamanta bat kunju ki kun ki juni ka lawai bangsawan kecil. Jadi bagaimana dengan cooperative cooperation department? Cooperation department ketika department beberapa union ministry of the government of India. Kalau itu ya kan, ketika kita dengan department akan dari Julai aja Arway. Ketika itu ya kan dengan cooperation department, nah sarkar India mission juga ketika itu ya kan department cooperation department halor kata vision ng shashkar se samriddhi kabumut prosperity through a cooperation isnai ke department kata jing anu kata jing tu ba nila ba kyu shakman ba nila kan kyu shakman leng ba cooperation department